Trao thla ni somni panga thole ni ani a. Russia Ukraine indo boruwa ka so sang zela. Bakhmut nuka chatrep nge chan chu ani don zok. He khupuya inbay na chuan na top lam matleng tran ta ni ina hriat bok. Hei le Ukraine sipain an nor tran ta emni. Tlatam tak Ukraine le khotlang lamin an lo soi to. Keni channel ngay po ina voi duay lo kan lo puan to Ukraine in thapui thoa an nor let. Counter-offensive nei an tum chung chang kha ni. Russia in Bakhmut City block pahni an lak bel le tak thu nimin lama kan puang to a. Bakhmut khotlang lam district a Ukraine sipai tol khom in hor khom te chuan he thu buat sei lai hian. Bakhmut an na chua san lova. Counter-offensive atanan in buat sei tamup mupa. Hemi chung chang mang hian video bul han tran tiang. Ukraine sipai te chuan dinipar lui tlak lama hlotling takin counter-offensive atan mun an siam ta ni in zirchian na thar atanga hriat ani. He chet na thar Ukraine sipai in buat sei na thar hi. Cholni April ni somni pathuma atanga mu tran kha ni. He mason na hi Ukraine in. He mason na hi ki fin hun rei taka atanga an lo nga to. Spring offensive an nei tur chin chiana masa berani thai tian soi. Washington a think tank Institute for the Study of War chuan in rinit lai khan Kremlin thlop tu sipai blogger te Jolecate fute sa Ukraine sipai te chuan Oleksiy khopui bula ral thuam fam kim ne nan in chhop tran tian soya hei ba ka hian position rang anom dar tran ni in an soi analyst te chuan Ukraine hian spring counter offensive akal pui tura hian thil tum lian tak ni turangai an neya chu Russia le annex Crimean Peninsula in kar Khomuala in kalpona len corridor ti chiata ni anga chu tianga ni chuan an ram kho chhak lama dinipar lui an paltlang angai don ani Ukraine media ina hetianga Ukraine sipai chet na tur le malak na thar vor dara counter offensive atran done tia an puan chu ala ma dewani ti in Ukraine Operational Command South thupuang tu Natalia Humanek chuan soi do theina kan nei angai ani ati ISW hian a report hi an nem nget lova mase dinipar delta Ukraine sipai de bei pui thlak na chung chang kim chang chu operational le security thila puan chua thei ani lo thu a soi tun hnala Ukraine hian khotlang ram atang rual te atangin ral thuam tha tak taka donga khotlang ram ten Ukraine sipai engemozat an train thar boka hei hian counter offensive base na atipung hle indona na chat berna chu donek chhaklam biala la ni a Russia hian Ukraine defense ten na sataka an beilet na kara Bakhmut khopui cholak an latum chhun jomzel cholni mai po khan Russian Defense Ministry thupuang tu Igor Konashenkov chuan Moscow sipai te chuan Bakhmut thlang lam block pahni dang an lak bel le ni in na soya Ukraine kuta engmun nge la ti po an soi chiang lo kho chhak lama chuan dinipar mun hi Kherson bel contact line poimo hriat hlo tak ni in Kherson bel ral matong ni in missile mangin Russia hian akap fo to ani Oleksiy khopui bula Kherson atanga dinipar delta sir lama mun him le nget an siam ni in an soya ISW chuan Ukraine sipai te chuan helai bula khua dachi po an nei to tian soi ninga ni le inrin nia Telegram post ha ISW lam seidan chuan Russian blogger te hian Ukraine sipai te hian kar tam tak chung helai mun hi an lo vong to an lo thunun to ni in an soya supply line nget tak an siam ni in an soya hei hian Russia in helai mun hi athunun lo thu ati chianga ni ti in Ukraine lam chuan an soi ve thung Associate Press chuan blogger te hnen atanga post an don te hi an nem ngeta mase an data share te chu independent ta verify thei ani lo thuan soi Russia point na sa takin bei pui athlak don ni in na soya mase ISW chuan Russian defense figure sang berber te chuan Ukraine an mason na omsa ti nge antum jok tian soya hemi omzia chu operational thar hau tak nei ai chuan an mun ma lua sa lua nge antum ni in an soi heti lai hian Russian missile ten Kharkiv lam an nuai le a hei hian industrial facility le mimal chen na in ati chia a
Mase thi le hliam ero an om lo ni in Kharkiv Regional Governor Ole Shinakhubov chuan a soi. Darkar somni palikal ta chung khan Khersona hian Russia sipai te chuan laipui drone le indo thlona hmangin he province hi an beya. Avain voi somnga pali zet an beya. Civil mi pakhata thia mi panga an hliam bokani ti in Governor Alexander Prokudin chuan a puang. Russia sipai te chuan ni zan mai khan Kherson bial chunga guided aerial bomb panga an thlak bok ni in Ukraine Operational Command South chuan Facebook an ron posta. Bom hi drone le thlo theina atanga ka chu ania. Chene in tam tak ati chia a mase thi le hliamero an om lo ni in an soi. Kherson biala po hian mei chepa ni kumsomret panga le nga sari mi chu Russian artillery manga beipui thlak na awangin an hliam ni in an soya damdo ina dalu an ni. Kizomi skwa tual chung school le chena in somni panga vela ti chiani in Prokudin chuan telegram po sa soi. Zaporizhia biala Russia beipui thlak na awangin Dnipro lui kama khochak Dnipro lui kama khopakhat stepna here sa kumsom nga paruk mi chu a hliam ni in tual chung Governor Yuri Malasko chuan a soibok. Khovela him talo ti awachiang ta em ral thuam la yapung. Heti la hian khovel hian buaina tam takatok meka. Ram le ram in dawna le ram bial in beina. Chumi atana sorkar in buat sa inaral thuam chek khol le ralapung na sa lea. Khovel sorkar rang ten an sipai te tana sum an man zat an tipung. Asan lai berani $1 trillion ni point pa ni paliat ling chauta. Kumsang ni som ni pa ni khan khovela sorkar rang te sipai sum man zat chu. $1 trillion ni point pa ni paliat linga. Hei hi Russia in Ukraine baya wangin. Europe rampuma sipai sum man na sa tagin na sang chawni in defense think tank lar tak te chuan an soi. Stockholm International Peace Research Institute SIPRI chuan SIPRI tin hei kan puang zel toang. SIPRI chuan khovel puma sipai sum man dan chungchang kumtin report an siama. Khovel puma sum man na chu a zonin kumriat chung zeta pung ti an soya. Europa chuan za asom pathumin a punga. Kumsom thum chunga asan berla ya thlengani. SIPRI chuan atam zok chu Russia le Ukraine na in zom ani thuan soya. Mase ramdang te po in Russia chet na hlo om tak chan let na atan le. In buat sainan sipai sum man na antipung bokani. Tun na ya khovel puma sipai sum man na pungzel hi khovel himlo ziati lang tu avani chiang em. Khovel din hundar thong takkara kan cheng ti atilangani ti in SIPRI Military Expenditure and Arm Production Program a senior researcher Nancy an chuan a soya. Sorkar tam tak hian ven himna boruak chezel chan let na dawlet na atan sipai chakna an thuam chaka. Boruak thalo zel hinakin loka Asia mai an ring lawani. India po in ral thuam lama na sa takin trana lathara. Chutiang zelin developing country dang te po in an phak tok ang zelin hetiang lama hian ke an pen na sa sot le. Kanriat angin Moscow hian kumsang ni sompali khan Ukraine Crimean Peninsula chu aron beya. Ala a February sang ni somni pania Ukraine aron beile ni kha. He malak na hian Russia thren ram dang te emo. Soviet Union thunei na hnuaya thrin emo ram dang te atiral khelin. Nasa takina ngonga. Finlandin asum man zat za asom thum parukina ti san pha a. Lithuania in sipai sum man zat za asom ni pasari ina ti pung bokani. April kha khan Russia ne na anram ri KM sang khajathum somli vel amela zong chuan mel zariat somthum pathum zeta thui nei tu Finland chu. NATO member somthum pakhat na aron ni ta vung maya. Russia dulo berte zinga mi ni in. NATO huang zo zela wanga Ukraine beilain. Finland chuan NATO aron zom ta thawani. Kumzan hi chuang zet sipai lama thodun na laka in thiar filim to Sweden po in zom adu thu apuanga. Mase Turkey hian NATO a alut tur. Sweden chu ala block zel. February sang ni somni pania Ukraine ram bei ani atang khan. Kumsang ni somni pania sipai sum man chung chang a thutluk na siam te angong ne. Thutluk na siam te angong le a. Mase Russia hian a beipui thlak ma hian he thutluk na siam tur hian a lo ngai tu a rei to hle ni in a hriat.
Eastern Bloc state hlui tam tak chuan Russia in Crimea alak lu kum sang ni le som pali atang khan sipai tana an sum man chu alet ni aya tamin an lo ti pung to hlomani thingteng te chuan Ukraine in sipai lama suma man chu kum sang ni som ni pan ni khana let ruk chuang zetin apunga dollar luk la ding on somli pali akai tian soya hei hiram pakhatin sipai lam en kol na le ral thuam kai noya suma man zat kum khat chunga apun na sang berani ante gross domestic product GDP atanga chut chuan kum sang ni som ni pani khan sipai sum man zat chu za som thum palia apunga kum masa khan za apathum point pani ani Russia sipai sum man chu kum sang ni som ni pani hian za apakwa point pani zatin apung ni in an chuta sipri chuan dollar tluk la ding on somret paruk point pali vel ni in an chut chu kum sang ni som ni pani Russia GDP atanga za apali point pakhat ne na inanga kum sang ni som ni pakhata chuan GDP atanga za apathum point pasari ani thung United States chu khovela sipai kai hnoya sum mang tam berla ni renga kum sang ni som ni pani khan za abial pasari in apunga chu dollar billion zariat som sari pasari zetani hei hi khovel puma sipai sum man zong atanga za asom thum pakwa zetatling hetianga apun na chan ber chu Ukraine hela sum lama tanpuina anpek na sadwangani thingteng tenan tarlan danin kumsang ni som ni pani chung khani wasin Ukraine hena sum le pai sipaya puina zong chu dollar luk la ding on som pakwa point pakwa atling to China in khovela sipai lama sum mang tam ber ni na ala haurenga kumsang ni som ni pani khan dollar luk la ding on jani som kwa pani vel arwa mana hei hi kumsang ni som ni pakhat a in za apali point pani in apung boka kum khata azona apunna voi som ni pariat na ani heti lai hian Japan hian kumsang ni som ni pani khan sipai te tan dollar luk la ding on somli paruk zeta manga kum hasa a in za apanga point pakwa zetin apung kumsang khat zakwa somruk nuwa Japan sipai sum man tamber ani thuan soi Japan le China chu Asia le Oceania biala sipai sum mang tam ni in man hruaya hei hi dollar luk la ding on zanga somsari panga atling East Asia biala hian indo pui chua theina khop boina achuak ringa Taiwan le China in kara hian boina achuak na sa zual Beijing chuan aram chunga tel angai tlata China hian tui pui lama sum don na kong lian tak South China Sea zong deuh tho chu a hau vek boka a then chu Philippines Vietnam le Malaysia ram tena an chan pual anga an neite China hian aram chung angai vek bokani Japan le China po hi Taiwan kho chaklama Senkaku emo Diawu Islands chungchanga boina an nei meka anin ngir ngau zeu bokani Tokyo hian Moscow nen hian kumrei tak chung chu Hokkaido kho chaklam Northern Territories chungchanga boina an lo nei to a Indo pui panhina toplam khan he thlir kar hi Soviet Union khan na la a Russia chuan Kuril Islands ti in an vua an chei bol chun zom ta mekani ole Indo na lama lut le ang Ukraine in Donetsk akap civil mi tam takan thi hliam anom nual bok Russia Cholnikal ta mai April ni somni pathum khan Ukraine sipai te chuan Donetsk kho puile a che vela artillery le multiple rocket launcher mangin an beya he be pui thlak na hian civil mi pathum an thia in le infrastructure ati chiani in tol chung official te chuan an soi kho pui thlang taber Petrovsky district ni in nitin deuh tho Ukraine sipai ten an bei thin na nia an tuar na sa ber ni in alang he hmuna hian voi tam tak missile beina a thlenga civil mi pakhata thi to a mi panga in hliam an tuar to bok ni in khopui mayor Alexei Kuchmin chuan a soi he bom hi district chunga chen na hmuna chawarun tla sipai target mu tur omlo ni in mayor chuan a soya bom puak hian chen na in pahni ati chia a tual chung arts school pakhat chu achima kongkhara ti ke soma aluna kongkhara ti chia khopui chung mun danga chen na in dang pakwa le bus depot pakhata chia ti mayor chuan a soi bokani heti la hian Russia chuan baknguta masona an nei belzel ni in anin soya
Mase top Ukraine commander chuan a sipai te chuan Bakhmut chunga matawng line an la vong reng tia soya Russia le Ukraine hi thlasom pali chung zat anin dauta anin do chunga thi sen chuana sat berna zinga mi khopui Bakhmut chu a chena sato hle building le structure dangte po asop rop nul to ani Russia Defense Ministry chuan an sipai te chuan Khotlang lam district a block panni an lak thar thule Airborne Unit 10 chimle marlama reinforcement an kalpui mek thuan soya Russia chuan Bakhmut hi Ukraine chaklama mason na tamjok nei theina tur ra bi poimo tak anga an ngai kan thulak na Reuters chuan indona hmuna thil omdan report te afin fia theilo Bakhmut beina kai hruai tu private Wagner military force ho tu Evgeny Prigozhin chuan khopui Bakhmut khopui za asomriat zet an thunun ta ni ina soi Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan khopui hi an hum him zel don ni ina tiam Zelensky chuan Bakhmut hi kan ban san theilova kan chua san theilova ni a chan chu hei hian indona konga ti zau dona Russia sipai te le Wagner te tan kan ram tam zok lak theina hun ram changa pedona ni ti in na soi ole kha tuna tan kan ngai thlak thei chuni le phot mai se video dot le a thu thar zok nen kan ron net le dona min lo ngai chang le vek don nia in zawa in mangthale efek ole